Tang mar sudep ke jingya keren yasuk hapdeng ke Amerika par ke Iran nin kesini sajan ha Pakistan. Pet kratno Vice President kari Amerika JD Vance bat la ke kenhun sya Amerika. Klem poi thong ke jingya keren don ke jingya menjur hangno hangnoru baro arliang. Bat dang ap ke Amerika ya ke jing terwa la ke Iran kan peding neem ke badai karai ke bakut karai ke bakadu kadwai. Kat kum ki kubor laong baka jingya keren yesu kapdeng ke Amerika par ke Iran kelakutno hadin ke arab huay kenta. Kabalalong din kasi sajan ke katway tarik April hajar arpun riu hakari Pakistan. Henry kot kubor ki laong bakat kum ke jing keren jung Vice President kari Amerika JD Vance don kano ke jing yang menjur ye ki jing dawa paro arliang. Kumta kamut baka jia keren kamlong kaba siso. Kumta ka kubor kaba sengusi kadai baka jingya keren kampoi thong satia. Bat ke Amerika kelakam baka ne kadai kubor kaba sengusi ya ke Iran. Namar ke Iran kam shimlah peding satia ya ke jingdawa jongkeri Amerika. Ban pin kutno sendon ya ke kam nuklear. Hakaba ke Amerika kelai ke jingtawa kaba kadu ya ke Iran. Lakan peding neem bat kepadang ap benta bak Iran kan ai ya karai ke bakut tam. Namar haka jinya keren don jingya menjur baro arliang haka ba mentak Amerika ke ayak ofar ke jing terwa ke bakadu bak Iran kan sai ke jubab. Ke jingya keren hapdeng ke Amerika bat ke Iran ke long nin ke sengi sajanya Pakistan haka ba ke pertai baro ke we ke ap kemilinti bak ke bad mi nakane ke jingya keren. Lahato ketemakan kudno lane kan sedang biang da ka bakam ting Henry ke kubur ke sengusi ka bala mi mentak ke step mbat kata ka dei baka jingya keren kampoi setia sya ka thong sya ka jingya menjur baro arliang. Vice President jongkari Amerika JD Vance tang marsukut ke jingya keren ulah her kirki no sya Amerika. Ka jing pen kret ma ka ba markeliang kelas sedang biang hapdeng ke Amerika bar ke Iran. Ke China kelas sedang manfaat tirtma yada air defense system sya Iran. Ke North Korea kelas berengam balada ke Amerika kan sedang ban penenkam dagi tirtma nuklear persya ke Iran. Ke North Korea kan sekerbit dagi nuklear misai ia ke Tel Aviv ia ke Israel. Kumta ke ba ap kadu menta ke dei ke jing ap ya karai ke bakut jong ke Iran kumno kan ai ya karai ke bakut. Namar haka jingya keren te don ke jingya menjur baro arliang. Kum taru ke ke bandangja nang ne syakmat tongan api ki weipat ki kubor ki bandangwa kublai shibun.